kako kwa. Tawenda kwa iko kwa inaista 335. Na ina. Nenya wino dedo. Ole ina. Ndikutemenene bwamona. Noti bare isane kamwe mvua katali no kukubepa yona fuma kunika bakuletera nesabiri bodele dire nunkano ruche. Baba ne wakana kuleteraka. Kani na bafyashi babo naka. Barera biratawe bamoye apanomba bakora. So, tenga bira wasire wari ngumvuishe bwino sana. Efu na chiretero aka. Pantu wewe ndakupenda. Ndakupendera mu manamba. Naifina kufina. Efu wena shimoishita na shitakwati na furungana. Ndatontonkanya sana pali wewe ne. Abishi bafye fo kwante mwavemwe. Sana. Ana ndetere finga we. Na toto. Na ule ina no kuine. Deina. Foi fini ne veton fweni. Awe na ifini. Nde ya bwino dero. Nami te mwana sakamana. Guys, ni musanga kuno ni musanga. Nindo. Kako boy. Ni musanga. Ni musanga. Nindo. Ulivenshi sister raka. Mkamani swabera pufiwe. Ninda. Kale twambira okufa twachya kamana batera no sendere ko kenko letero kuno yobe. Ngamba bukabola ololeke. So aiza mzende ngoko bondi. Wamukufaira mu kagero mu ngoko. Bana fo kulete chimpurunga. Bana tukumbwa pinke. Iyo sister ndapo. Bana muizi. Ingoko kala sendere so what's na chimkocha tinkoko ingoko ingoko yes. Boy, in fact if yakulandaranda twamba kushupana jiri ngomboys ngakula manje sendeni yafunga na mali kamokera mina kumana wewe yomkamba wika wese chapo tunatengana baba turegera kamba mata chapo Great. Tuchishika mwatindingo. Watu kwa Mrefu gungumishia. Bango kwa yakuiba. Ukufumana loshile famu nete pompepi na nne. Funa nyewe Ni watu kota bafula muno Mzambia. Ni watu kota bali. Hello viewers, thank you for watching. Subscribe on Facebook and YouTube, and remember we post every Friday.